Haka jing le kai ICC Women T20 World Cup haparenga West Indies Persia ika South Africa. Haba pai shaga ne jing le kai ki theye le kai junga South Africa ke la khor ka nam job. Hadin bagilala ban pelum suk ya ki theye le kai junga West Indies da ship weekend. Haka wei par ka jing le kai haparenga India Persia ika New Zealand. Haka ne jing le kai ki theye le kai junga ri India ki lamat ika namrem. Hadin bagila sya penlim hakmat ki theye le kai junga New Zealand da san peu prarons. Haka jing le kai Serie A peringkat Napoli Persia ya ke Como. Haba pai shaga ne jing le kai ka Napoli kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke Como da lai la ka wei. Bar haga ne jing le kai Lukaku le yo ban tiap shigul na ka benta ka Napoli. Bar ya ka gol ka baning kong jong ka Napoli le yo ban tiap tang haki arpen riu sekon. Haka jing le kai Ligue 1 ha peringkat Marseille Persia ya ke Angers. Haga ne jing le kai baro artli ki ken hun ki khai da marshigol. Bad kumjuro haga ni cing lekai baro artli ken hun kilio pedang markawai karetkan. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka Al Akdot Persia ika ken hun Benzema ka Al Ittihad. Haba pai shagna ka cing lekai ka ken hun Benzema ka Al Ittihad kalau khor ka nam job hadin bagalala bat pelem ka Al Akdot da ar lakawai. Bar haga ni cing lekai Karim Benzema ulio ban tap shigol nak benta ka Al Ittihad. Haga jing lekai futsal World Cup semi-final hapreng ke Argentina Persia ke France. Haga ne jing lekai ke Argentina kalau khor ka nam job hadin bagalala bat pelim ke France da laila ar. Bat leng baga ne jing job ke Argentina kalau yo ban Rung ke final bat kan kendu Persia ke Brazil haka final haka sengi ublei. Haga jing lekai Indian Super League hapreng ke FC Goa Persia ke North East United. Haba pai shaga ne jing lekai baro artli ken hun ki khai da mar lai gol. Bari aga gol penya khai ka FC Goa kalau yo ban tap hashwa ban kut ka jing lekai kata Haka Minit ka bakhandai peu plus sau. Bar haga ne jing lekai Usadiku player ka FC Goa yo ban tap ar gol. Bar kumjuru Nestor player juga North East United yo ban tap ar gol haga ne jing lekai.